Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ki nongnya kali kamai laj umkra syapolo kila penpau biang kajing halor kajing penyat silenti lanil one way napolo sya sau furlong kane kajing pha ya silenti napolo sya sau furlong kala sedang nadokah neru terik menta ubnai na wing arajar ar pulai kumbala pentip ki bor pulit penyat kali laong bakane kadai tang kajing persyang bat kabatang sipor ban pej kajing hang kali habayo ban yakran ban ubak pensuk yuroi ubade general secretary ka senjuk nong kamai kali sor bat khapsor menta ka khasau tarik umnai wing arja ar pulai ula kentui ki bor badi khmi makin pet yakini ki jing om tang jong ki nongnya kali henry ki pai ba ru kumju ki basyong kali ni na kali yang jong nongnya kali kamai nanya lemkra lor bede bet ka diga jing ainu utrina soplong sa pulu ila penpau sa kata jing ba jing bomyo su panjanya soplong 10 nomor kamdai kajing tayang gi nongnya kali le kajing ikut senjara puju nomor kumaman suana soplong han pulu kan support tang si minit ni ar minit dari menta kajing kelan bagi habiat nana municipal hab mi sa pulu tawas habiat nan polok kala kelanya takaro ka bampor yang gi buat ka bampor iki nolek nang ro bikin pois kecekat gi kamtam nomor kumha tani kecekat ba di kamai mi ibun ki Lek sim dawai salamari antam kelong kuni dua armet entah sebu katakan kecil blok tiap akhir seplong kan bukan bu uji jengsa pergi ke pois dulu di negara yang tungi kita barang sekolah ba bor pek na SB plus traffic bakin dekat arsil bat mikir pat bakin light nak ikan di kenang ba ngigim kunya kali menjak lek yang kumo lek iswa ba kumju ba jing sup yaki nolek nang wan kan aduh benar lah penteri kami kene penem syak ya kan ni lah menteri kami dulu tadi gum kecing mut kecengki kalau bikin persyang setio dari hadin setio gila menteri kami yang dulu mending sini tengi kum ki banyak kali kamai di singa wilayah ailat kita kat setio ke persyang tepi mendengi bagan seteri kam baik ni skema takarau ni imbat si dan pentau di persyak nomor kelak ini kelak ini menguan persen ini batka tiga jing tak ketiga 2 dan 3 kembali 10 kembali tayang di option lemkra buat kita tendring kita jing poso negeri negeri di sindak lesem jar marba hacaka bikin wan nang dina soflong kimna sunwan sini habiat na pentor lembi 10 kibru ki bahir sa soflong lembi bahir niku labu iki nomor bon kali kamai layak na kan goplin di kumta kum pakiway ki mat nagaling tungiri mi mat nang kani kitu jing tenginya ba nagaling di traffic program ti perkat lem namta kini ba hakini lesi masai lesi flight no kani ketiga 23 na soplong 10 nila le ikundu andre ka jikuni jungki kalong ba kibun ki bayro ya kini andre kumban suang mak kamla balong mungkin perkat tang kita bayro dengan perkat pat yang ngi kita pendekam surak mesti yat maksi kamla balong tang ba sejengero kita bayro kidai bi tang lesi kita kibom yat situ mangsi rengi kita yat maksi sutu kam hai kita genjar kamu bandek nak tunti di daku gorom mesti sim ngas ba ni kepat iki ba kumdu dengan flight no nang ba ketisuk yang ngi nongnya kali kita kamai nak sekali kathan bat kinulit nang wan terkenyo kisuk Agak beda berkador baik kali pilih aku nomor satu bakal yang ya kelan ha. Berkador baik kali pendek haju na pisim hapsim tam no. Ya kador baik kali ngi parkiran dia kador baik kali. Nomor ngi kuak swa ba lakum du dengan pelaj. Nomor ngi kuak ban sim kador kali nomor ba watang kini kita yo bakila persyang ro. Ya ngi krem kyu kador baik kali. Ngi kuak swa ban persyang ban ikren manwat kini kila kelti bakin pelaj swa. Andai ladang sufu kali si hadin debut pin pelaj dia kata ngai ban pej Dari kecing kerpat kecungi ke DP pelat. Nomor icaka ingin lek 10 menit matang habis dekat cinta. Katai ke waktu kecing ini. Katau ke menukung tiong ban kului juga ke blok. Dari pinong ban kului juga blok surok lari pa kundun. Kentale si kata kecing persyang ban kului surok kat bakang ketak dapat dikiwe kemna ngimlak ban piang. Mo bantu kulo ik surok si kan tak nai kata kamai kaji jong ni ba im daga kamai man pandap gi ngesem
tinggal nak beli yang kita udah. Ni gum nak kaliang kaseng kami senjuk kena sisa kapsar. Kau sisa tempau kau sukia. Apa yang gini berkata trail basis sudah kini nak kaliang traffic branch sudah penian lalu bandar trip itu benar. Maka sebenarnya juga minta rakyat city utam. Di kajian semua kacang traffic branch penpria. Ya kan trail basis kalau bah penpedunai kah. Ya kajian congestion hang tiap bulu. Oh, ya kata melak beneran. Apolo tu keduna kata congestion. Mereka belengok kalau bah pindah pai siya sini kai pulo tawar nomor kali nang pelakaran di rang ba menemo beri presiden jori langka ke kali nanti na soferlong na dai buat ban kiyo sipo inti municipal batal penyak sipo nang surok pulo tawar mo ban siyo pulo katulin na do menu surok blok pa lai bisi sedang pindah surok blok pa tin kali nang ni lanyat susu satu ti ngaso kambing jembut ke ban perkelut tay surok tay pangik pulo berpan kami ay kata sedang berkat kami hati ngam siap gitu. Makanya kelentingan itu kelenting bawang busy ba. Kalau connect ba shibun kisnong. Menurut nanti po news long ketika nong mensong kung terter pihak nan gitu. Bag mo connect ko dapat baca hospital ko makriba ko. Dis po kanis das hospital. Tahu nang pang baptism ba po kanis das. Nasa long kapan kiyo nang bakti ka pulo ban po siya ki aja kapan di slip wala do slip no. Aja kan niyo itu dokter tang kena itu dokter menyewa bendu no itu kita kali kecil ni ketika jadi kau kecil nak kalian sunjuk kalong ba lakum no diban pelat tangi kali kemai yang bagi lokal taksi di publik tapi bagi public transport kan pelat juga tangi lokal taksi ni siapa tahu kebetulan dia train mantan city utam benda atau miru Malaysia ngai lap coba dia train sa city pelat juga tangi lokal taksi bagian rumah tu pekai kalau gubernur apa sih tu kan ba di lokal taksi di public transport ba ay gadin sa kiri pa kani gadin kau kakta amtang yang kita ini lebar taksi kakta itu baru bagi kali kami kanong mensang tangan TV gabi anak keluar ban 10 di kipat ba no basa kum gedem sinyong kini di super long terter ban 10 mata kuno kini okali show tak ada gadin makin kami kalaj mo haro kindo apa lomba kani ganit ko mo kindo terter kini isa tay kita kan dikasih entah yang lebar dan cengir cepat bah. Dan lor kita orang jumpa ini kita kan dipanen kita bah. Kalau kamu kita bun biasa kita lihat boleh mentah. Kalau menung kita bun si dia akan mesti pada tray kalau beli kelimet dia akan mesti pada tray jamil kalau bayar kalau pakai biang tangki kelimat lagi kita akan komen sama biang. Mereka dia libat kebagi kamtip kambang ini mengi. Berbengi ni santri nutrip sini baru sini ni penduk tu dia. Apa ni kau bukan Aisyah yang kecil kan. Ay bakan ni trail ke bagi kisim kenum kalau kelas oknum jadi pak lani ini sudah mau itu kamu apa nih yang tak mau gimana sini sisa atau kata anak itu nasab perlong hadu aku puluh kemar kita one way kada ni kita jumlah terhenti kita mereka kita fight tapi sedikit mentah masih yang 10 tawar mana wala aksi begitu patun sikit kontak nanti 8 tawar mereka ni belian 8 tawar mentah itu sikit kontak patun kat suara itu bisa tadi manong balance sebab kenyang kan kamu tang bagari 10 buat tadi ke cakap kamu ming perluat yang itu jika kamu kendang cuma blok madap situ kita kamu benong kan tadi manong balance sebab kenyang kan